TV. Ambere nkiathi ciakwa na ngucokeria nkatho cia mwanya muno kwithirwo kiona kanya kwatane about Nteto cia Weru Thaa mwanja cie tariki 13 mweri wa mwanja mwaka 2022 mbito WINNIE wa KINGERU. Tukiambiriria ni ati urokorombe tikio gavana wa kaunti ya Tharaka Nithi na kiama kia chama cha kazi gitari Mbiuki na icumiritie na wika Weru ni ati we akaithire ndebe ne kithurano ne kira kieyete ari wawe atakinyukira muntu inyore kuyabura ngutu ciutamba ati ithira irwiro ni roshoete kia ungavana. Na rumors ikuthi circulate around the county ati gitare wa Mbiuki ni ara stepire muntu umwe down utekumenyeka nuriko kakategorikali ni mwiri atumetuma Tharaka Nithi gutiondo tonu. Hiyo ni rumors ambao asina msingi yoyote, na ningwenda gukia kanya gaka antu mau magukoro makiaragio ugu ni mere wasahau gitare Mbiuki ati saini athiete nkinya the final stage tayonde beni. Kogu kanya gaka antu metuma Tharaka Nithi, my supporters, the thousands and thousands of supporters who are supporting me, tafadhali tuendelee na support na kuma analoyo ngakorwa ni mashinani hapa na pale nikenda tumba kwalaniria nikenda mbushange tacha gambes antu mone ati gitaro Mbiuki alo aku ati I am not shying off, I'm not going out. Kogu ni mwire turiku na mau makumba kugogu, iyo ni uongo na uongo tupu. Kogu antu meto twende na gunsapo. Akiaria na njira ya mwanya na nyumba yetu ya Nteto urokorombe kia mubunge wa Ekuru ai muntu kiombea kaunti ya MERU Engineer EDITH MWIRIGI noreti ya MERU kwimenyera muno nonto murimo yo nyimba iyoete mpanga na kuingia muno EDITH ari weboya antu ba MERU bamenye murimo yo yuketi oturo abo antu baba ingi a kaunti ya MERU na raba oreti ochenche miturire yo ya untu ya mirere akiwa kuluka atenga cancer centers inya kenda kurwa na mpangai. Mwandiki wetu wa Nteto Martin Mugambi gatumenyethia cio na njira inkinyaniro. Murimo jojo cancer ijo tusumbura MERU yetu muno itujitwe number 1 keju na itubati kwethera tweno gwasa na tupati kumeaneki twe number 1 na murimo jojo itwije ukatega statistics cha oncology tukuthangi kwa muno i cervical cancer, breast cancer, cancer mumero na nyaikeu no gateka cancer iji affect muno digestive system tubati kuchire neki iko affect antu betu niki twe number 1 tetwinga ketu na genes ya cancer ko una ndei atongere ba MERU na onde umobonda yakanya kaka kwa Mamio County nde na mubango jwa kodire nde part of the research na ku encourage research mono kendo jeito konywa na siwe njito ko treat na kinyanto baba tumaira septic tank itotega igiterera riambura etheri ba ko drain iba ko treat na ko drain sewage chobwega kutatu ikaba kurekeria sewage iji sieta muyurone yetu inkuga nyam Ekuru betu pamami betu ibabati kwetha bena regular screening na kaya wagitigiki ngeta mbunge nduire more allocation, budgetary allocation tuketha twina more resources cia cancer screening na kinya ku train antu betu sainira babati utegera thaira bakugwa jekabe na thineji inko encourage bodies nyingi muno ira cia in charge of sanitation MERU county government na kinya bodies ja NEMA baka tega yegitare ambura ina antu bako drain ndoje siao twina proper treatment ya sewage MERU nde umo atongeria nkethera nde part of the lobby
kana tukalobby for more cancer centers Meru nuntu nande murimo jojo juko tutangiye monoja county tuketha twina cancer center kenda ntubomba kwa screened kwenda twetha twina oinya ki county yonde imwe side ya imenti side ya bore igembe na kinya ektigania Borithi bekirete mpine thwanirwa baile muntu muka wa kurobwa miaka 50 na mtu murume wa kurobwa miaka 30 bawamba bakirekana bokare na muchinka na mbulobolo ekomine yele amwene irio birabi kuthwanirwa kwethira bibia wamba baile babarerekana ibethirite bakiwatwa na barokirwa bashoka kimantu yontu yaya agekira kirori ontubo county commissioner Wembu ne wenda gitari Endison Nyale na ureti mwingi kuringa riboti bona ntoba kubwethia maite ya yonto ya maturene mwandiki wetu wa Nteto kuma county ya Embu Rita Mwaniki wa Mushiri na tumenyithio na njira enkinyaniro. Ekwirwa airi awi wa Kiavinya nimanyitetwe mwena wa Siakago kuria methirwe na musinga wina rithathi 12 vamwe na indo ciingi iria maraite miena ngurani ya kaunti ya Embu vamwe na kaunti iria ciingi irigiciritie ta kaunti ya Kirinyaga na iria ya Tharaka Nithi. Ino ni kuringana na county commissioner wa kaunti ya Embu ni wenda gitari Endison Nyale na uria urauga ati riri rita ria mbere ni ekwirwa aya kunyitwa na varia wa marekererua masokagirira wiki nae uyu. Kwa mkia leo tumeweza kufanya uvamizi katika nyumba ambayo iko kule Siakago, na hilo jambo lilikuja kwa sababu ya habari kutoka kwa wananchi kwamba kunako mshukiwa ambaye yuko na bunduki, mshukiwa ambaye amekuwa akishikwa liko kotini, nafungwa, anaachiliwa, na mara kwa mara tumeona kwamba akishatoka tu namna hii visa vya uvunjaji nyumba, house breaking, huwa zinaongezeka kama maradufu hivi. Airi aya ni akarigatika miaka 25 na miaka 30 na varia magukorwo magikinyo igotiri muthenya wa rucio guku borithi makigendaga na mbere na uthuthuria wao. Nyaine ya pastola inaye ni ile kifaa ambayo inawekwa marisasi limepatikana kwa mshukiwa, na marisasi iko hapa ambayo ni 12 mm ya hii bunduki ni 9 mm. Lakini kwa kujua njina ya bunduki mpaka wataalamu wenye kuhusika na silaha ndio watakuya tueleza ni bunduki aina gani. Na varia county commissioner arakorwo akiuria mwingi uria utete indo ciao makorwo magikinya police station ya Embu niguo monekana ni imwe cia iria iragwatirwe na ekwirwa aya. Wauguo ekari amina yonthe ya county ya Embu ni marakorwo magitarwo gukorwo makibecana riboti iria ingirikiriria kugwatwa kwa ekinae engi na varia magukorwo magiocerwo makinya mavio makiwatho. Umri wa mshukiwa huyu ambaye tumempata ni kati ya 26, 27 hapo na yule mwingine kama 30 hapo. Kwa hivyo ni vijana, ni wanarika, wako katika bracket ya wanarika, kumaanisha kwamba wanarika bado wako hatarini kujihusisha katika biashara zile ambazo huenda zikaathiri hata maisha yao wenyewe. Ngiripotera Weru TV kuma kaunti ya Embu, Mbitagwa Rita Mwaniki wa Musiri. Kungi na kunia tembeo mbele bakuma wandi akangeta baraba wichieta Youth for Peace ne baishumirete kuromba youth bange bagete kerio tumira kwenyangi bao bia siasa bange otumira mitandao tambia mantu yorongo na kinya kumeneria bange no ntobo ikuna watho gikundi kekiriwa kitayari kuthiolonka ntuko itiere to kumakithurano ne kinene kendo tumiriria youth bange tumigia wekathire mwandiki wetu wa Nteto Nicholas Chabari na tumenyithie ciona njira enkinyaniro. Baba ingi bakuenecha shuki mbaya ki mitandao yetu ya WhatsApp. Gitumi giki gitumite mbeo mbithi baba kuma gikundi gikomekana ta Youth for Peace kuma wandi ya Kangeta
baebumeria ende bakiuga bakathiuruka agwandie no bakiromba yuthi batige gutumirwo buthuku gisiasa nonto obakira bakugo ibethirito bakiona amakareka ma anto gutumagirwo gukuranga maratathi makwebendia amabara bangi munonkuruki kinya bakirumanga abara bangi mitandao ni onto bakuga botibateri wamwe na kinya guchamberia babarungi ibare ekuru pira tukwenda mno ikweneza siasa cia peace na tuwe vijana tukenda utumirwa iwana siasa nonto wa shilingi 50 kana kinyangiri kana 500 na baadaye ukimenya hiyo ukaumishwa nonto sheria ikeyo kwata wikura poste mtu uwe batire kwithira wendene tafadhali vijana bukenda utumirwa na sana baitumirwa ethare utuko kuyokura posta yu kurungama kurombete we mwana wa mwari to wathe kwa una batiri kwa nafasi oja bangia eta itetera siasene na kae wakanya kuringa kura ya bangi na musilo kya kula ile bila bikuendelea haraka ngeta especially case ya cia MCA urithira antu bamwe betuma watuma campaigners benu utuku muntu ekira maratazi yawe yene nya manifesto kana ideas ciawe pamo bakeya wayarita wayatamburanga alabo kambire kumo muthukiriritwa yuti chaza ciama turingeni siasa cia thiri ringana na ayuthi bagikundi giki bariuga matagaria maomba kujuchirwa muntu uraka gwatikana na mabetia amakurumanga muntu kinya mitandaoni kana kinya gukuranga maratati imake makwebendia agi siasa nonto na igwatho bureganite na nonto utabubu tutiumba kumenya nuri ku murungu wengo atusalirite so tubetikiri bonde peye batuwe maoni yaraba nayo na uraba tutira ngui bo batu tukuromba tuya youth twatumiro buthuku wita gukura posta chianto kana turona mbecha wita gukura posta chianto bonde baraba bakurombete itokondem gitendo kiu na tutikwenda utumiro buthuku turenda kura chia amani na tutare mutongerio ora tukwenda na amani ira tukathiri muno ikwithiro kwina siasa cithiri antu bakekanira propaganda kana kuthura kwina mantu ya kuumiza bangi kana bainyelia turinge siasa cia ideas na siasa ira mtu akuyatwa manifesto yo kwateka manifesto ira neo tukuthiatira neo tumuringira nayo kura kuma kangeta Gembe Central Button Class Chabari atonekanya kunogo kanini ndi tushokerete na Nteto nkulokio kathiora mitambo ERASTUS NJOKA kana Professor NJOKA ulia founding kana ulia wambiririe Chuka University liu ni nguka kule muyo andu matharaka NITHI na gitio kinene muno nikenda munenkere kura cienu mwezi 9 wa August ni kwenda gutwika ngabana kena nduta ekuru mitungi mugongo kenda kuko gwetu kugea na barabara mbega kenda ciana cietu cionaga bursaries na njirere ya mbega kenda kuko gwetu kugea na utongoria mwega ni kenda nthi tu itwike tanthi iria ciendereire mbere ta Singapore nina witikio tugakinya pau mwanthurani ngabana wenu wenda ntumiri yaku ta ejeri ngathimo namba 0705 247786 kwithirwo wina ugima bwa mwiri ni gintu kia bata muno nthigurune nji ikio gitumi tubati kwithirwo turi na aritani ba ugima bwa mwiri kiri Imperial College of Medical and Health Sciences ituritanaga aritwa mantu ja diploma ya gutetheria ndagitari jayo nurse barebare na grade ya C na barebare na C kire gichunku na Kiswahili C kire biology C kire mathabu chemistry na physics ore na D- na uthomere certificate kire health support services na kinya itwezanaga kosi ta perioperative theatre technology irane antu bathieta shibita
udagitari, community health development, counseling na psychology, science laboratory technology, medical engineering, health records management na human nutrition and dietetics. Ujokane bo mweri jwa kenda ibwetete na mbere. Wenda kumenya nkoroki otiriongera skuru yetu ireretheka akwe na Bidco Oils Limited. Kana wetekere website yetu irene www.icmhs.co.ke kana uturingire thimu na 0719-223-223 kana utume email kire admissions@icmhs.co.ke kana utiriongire bishine cietu Meru aja akwe na Maguna Supermarket Meru Town ara kware uchumi supermarket ngoroba etawa Edfree Greenhouse nyomba namba 2G kana uringe thimu eje 0704-802-221. Imperial College of Medical and Health Sciences neto shiritaniritie gutigera ritobara na kithomo kia goro mono ikitugaga we are committed professional excellence. Mbetagwa John Kireria Mubobia MC wego jistu wonti mbere ningucokeria Murungu nkaro nuntu bwa gumpakanya gautongeria ntubego jisti miaka 10 na ningucokeria ntubego jisti nkaro nuntu bwa mpakura chiao na kagita ukinyakairi ninkulomba mukali wa ego jisti tariki kenda mweri jwenana umire rukiri mapema wejo ndingire kureku kenda twendereithia ngugi atukinyitie tuendelee gwakirana beto ba ICD classes ya tuendelea wikira frandite ya tuendelea kurondeka security kenda tumba kwithirwa twina investors baba ingende ni awondi yetu na ntubetu bona akwendelia thokone injega tuendelea kurondeka barabara ndeni awondi yetu tuendelea gwikira ndunji na gukiria urimi bwetu na kurondeka igojisti kende rwele ndura injega ya kuleta kinya investors undiromba kula na kiama kia UNDA kiretongetwe ni Mheshimiwa William Samoei Ruto ninkulomba ntubego jisti mwekuru mukuru atanabaya na alibachia tariki kenda mweri jwenana umeru kire uringire John Kireria kureku kula kwa Kireria usawa kwa wote. Welcome to cooking competition. You have 15 minutes to finish the challenge. Your time starts now. Wow! Mama natumia raw premium ngano. Daddy, unga yako ni gani? Ni unga tu yangu ya ngano. Daddy chapo zako zinakaa aje? Akini za kiajabu ajabu. The mom ni nyami nyami and soft. Now you know. Kwa chapati nyororo laini na tamu tumia unga wa Raha Premium ngano. Urathimo uritingo gibo ichunche bia kubia mwire turiongire Mount Everest Nutrition Clinic tukuthithirie ithimi bia kinande no kwenda kumenya conditions cia itema nkoro mauri mendende na joints prostate nyomba yo chiari kana kinya kumenya kaumo kamurimo mwirine jwaku Mount Everest Nutrition Clinic turiaja ni untu bwaku niturigitaga mirimo ja arthritis na joint pains diabetes infertility H pylori ulcers acidity na jangi kathumba na gute side effects turiongere Meru Town au main stage Sara Plaza ground floor room number 10 kugwata Nteto nkuruki turingire thimu gukurukira number 0724665329 kana 0733282849. Karibu sana hospitali zetu za Mount Everest kuwa tukikutibu na madawa ambazo tunasema ni 100% bila kemikali, yani 100% natural. Wakati wako ni huu uweze kutembelea hospitali za Mount Everest. Noe ngavana ure okurukite kigerio gweta na mbere gutungata Meru mukondo jwaire gavana Kiraitu Murungi nethiritwe akirikithia ngugi kathumba wathanine bwawe na aria miturire ya Meru igarukite bunene. Meru County to privileged kwithira nya twina ICU as a public hospital. Ndire learn up and down ikigura oxygen na nyuki thaino twina oxygen plant ya capacity ya 480 liters per minute. Kana Kiraitu anjukirie na risabu ya unda bidhia masonary. Mimi ni product ya Kiraitu. Nilifanya electrical, nikaenda sasa nafanya Southern Sudan. Atulika nenda na tukaona barabara na tukaona maendeleo yote na mbele wao. Turado ta seroli lava
na ntiri na tata na ntiri okaramba ntiri wakundwa kiboyo kemwe kinya batu tolete batu ko Rwanda komba kuona kana roi lakini nikureire kuona roi ikura makala ikonyesi buengoko ngawata ngoko ngeta nkendia ngona mbesa kuto ukolia tumurandi yo araturetere yo ambori yoga tukiria gabana ikireito muronge ageretwe akuruka na etekua eraito muronge mero Edith Mwirigi iweto kwenda Mugwanja Nteto mareta mbeta kwa engineer Edith NKATHA Mwirigi nde umwe wa ikuru baraba guchwa giteke mama county jakira tutaga MERU woman representative ndetwa giteke kijamururi kiombe kana independent candidate ndena mibango eminge irambangirete Nteto ba MERU na uni ndemo chiari na ndemo youthi inkwalewa thina chonde Nteto ba thaira ntuko cionde ndeburomba na giteo kinene mono tariki 9 mweri Joanana pompe kura cienu ririkana kondura ikuidura Baturage Bakiurage Mama County wetu ni oreko Edith Mwirigi maendeleo Edith Mwirigi watanero Edith Mwirigi Nandi no wikire ntumirie kuya muchemanio kiatho kana ntubwa gitumio kwenda bukinyira mwingi amona ntumiri cha mathiko kirika meme ka Weru FM 96.4 ntuko chionde na chiringi 15 akio kiugo ntumirie ku no urete studio cha Weru FM kirogine Meru mbere ya thaa 11 chiogoro ntuko chionde kana oringe na mbeji 0700 117026 no gatetheka ntumirije kathoma gwa themo chiogoro ontuko ni bwega no ntubagwite na mbere gutugwa tambaru ni batwe Weru bwaku atugukinyirie ntumwe kwari okwende kinya Weru FM 96.4 rumuri rwa Ameru inya *812*976# wekira baba wetu jasikiza tuni yeku baba wetu uria uriguru ritoria kuria throe onene bwaku broeja wendi bwaku bro thitha gwa nthiguru ota uria buthitha gwa iguru twena ruebe kurebe gutungana turekere meje yetu ota uria turekagira baria batuyagia ugatuikia magerione ende tuonoke kuma kiri uria mui ni kwithirwo nene inya na ukumio ni biaku Kenya na Kenya. Amen. inya *812*976# wekira baba wetu jasikiza tuni yeku Weru FM 96.4 rumuri rwa Ameru. Ngakwa twageni na katho cia mwanya muno ikwethira wetete na mbere okinyania bao twikinya gwekinya kintheto cia Weru thaa mwanja twicokerane ati atongere banothi meti bashemanite na arimi bakaua terechia kianjure kenda kwariria mantu yegi urimi bwa kimeraki atwatane na mwandiki wetu wa Nteto muthuri Mwirio kientere cia kianjure atumenyithe bura gwetete na mbere muthuri kethera nombi kwa nombe kwethira tutariria bura mantu yetete na mbere nterio lakini haja antu baraba arimi baraba kirimena haja ngarimi bakawa baraba kirimena haja nikenda bomba bakiarariria ajo ni mushamana ryo wiki ndikenda beba bakirwa witi nambere aburabo keba bukirwa kimambije kawa ikari kanwa aya kanyuma
no Peter Munya nethirwa akewa wirane ndi rutere rwa Azimio ati akethirwa akewa agitikia urimi kaire maybe ndio muchemanio nyo moja kuira arimi ati no mwaka betho bakimugwata mbaru kaire kwa kada butho bagwata mbaru rutere rwa Azimio nikenda Peter Munya kwa gitoka lakini aja ndari mwanya matirimene ba society ba factory ithandatu ile ya society kianjure baraba jitara ndio ndio kujua sauti nyuma kidogo mshamani wa joto na mbele lakini aja na kwina mheshimiwa Karwetha mheshimiwa Umoro kuroba giti kia nodimenti kana oro kuroba giti kia nodimenti kurukira kia meka jibiri no moyo baraba tongeria bedrite nyake bebeke rwangi rwa urimi aja ndemekira na no mo baraba bakiamuna akirira mando jegie urimi maybe mheshimiwa no tuire kaire no tokerie kaire watu na gitumi kenga kureta mshamani jojo na gitumi kenga kwita arimi aja uju gitumi kia mshamani jojo na arwa tugwetete arimi bakauga kenda beja kwereswa reforms iu na bereswa thirikari babangirite kubatethia ruterere rwa kauga imbije kwina program value addition waziri akung'ang'ana ne mono kenda arimi betu bandagia kauga ge processed na nyana aria ome to export kauga ge to kenda bei njega supply chain no mwanke bango kuma grassroots kere moremi mwanka production mwanka nyana aria kabweri gwikwa eni tukarega go support waziri Peter Munya na to muthurira MP baraba kwelewa supply chain ure bweri gukara beta kuthithia sheria ire ikomba gutetheria executive umenya tuketha tukiguthagia munene wetu ura twendete ja waziri Peter Munya na bogataka ke murengo ja baraba kwendete bya MP ini ndi murengo na jojo waziri na jo serikali ya baba na mama ituje madhakarua ituje baba ora batongerete liberation kuma 1963 ibare ithio baba na ari munene ora otongererie mantu ja guchenjia Kenya na rorete new constitution ere to devolution on to kaya kwa devolved government tukiomba kwenda twenda counties maybe mheshimiwa mbere tutonye mbigisi asene mbere murimi enda kumenya imbi yongwa kethorwa gitethekana na uraka wakawe kethorwa gakiongereka munene jwawe ora murimi agatetheka nkorokito kuona bei mbere cha kauga mbere kauma shilingi 20 arimi ba very frustrated ba kura kauga reforms ire tongere waziri Peter Munya nyume mianke thatu kauga thaiji tukumbea witness ikagoro na shilingi 90 na nyako na moga kuguru nyana shilingi 100 na ndio reforms chenderete imbije part of these reforms ensure kauga geto ga export wake processed kadire to gento ge wetu nini value addition rakadidro packaging the fine arabica coffee jeje tokurima na haja ita arabica coffee is the best coffee in the world Magorotere slopes of Mount Kenya. Meru is part of that region. Na equipment ikeja injega muremi akaewa equipment na guketha gutena kateri ira cha wamba cha mburuka ira chira chega tega system muremi akagunika na mantu jaja jonde jaomba gutethwa sheria chithithie tubwega kuma National Assembly no nto sheria ire ku government jakauga na aja mashina imbi minister kwenda bumutethereke sheria kenda no murimi naja mashinani sheria ire kuthithwa chiethirwe chikomba kwa reflected on the ground na chiomba kwethirwa chire effective maybe kenda nchoka kigwe kaire no mbitho enkera ndio na murimi umwe kenda nchokeria tuchoka ubera na hata bakathithie kenda mandrio je thwaje kibwira maybe no twire no tuchokeria kaire watura society chenu ningana akana factory chenu ningana ira bwena chiaja uju na gitumi kienu gya kujaja no ndubura bukwenda muno thine ra bwena kira bukwenda thirikari bwa gibutetheria bati factories cietu ni thandatu icio igu make Kianjuri Society Limited arimi kira gitumite muno baraba ingi benda kwija bari kwenda kuigua farm input ethirwa subsidy ire kenderea nyanyume no twitete kethure kendereaga onto bai na weru ba kurima muno bai na weru ba kurima muno alafu kingi turi kwenda bara MP urao kathurwa batimite na CS twenda muno batuswire market menya aspiring MP wetu akuga kawa getu ni Arabic na niko the best in the world na iko kanda wa syrups ya Mount Kenya turi garani no to prices si very low to expect tenye shilingi 500 kaja 600 pa kilo tukethera tu ambiru igana
ko tuga thirikari geria gututwira market kana bathithie variation to export ikawa gete directly to consumers antu to export beans citarongo beta kurusi baibo tukarostira na ikathiwa tukabenderia final product. So maybe mwankira nande bwire twiki maguru yara bukuru jokawa itugwire peno to wa compare the previous years mbuga miaka 5-6 na utumite prices are very low. Kuna ndia mibako wa motivated kidogo lakini still kuna hope na kuna space ba improve prices unkuruki ungethwa bagatetherio bakari ma quality coffee batetherio bakari ma quality coffee. Oh, thank you sana. Kuna mutongero ngura maybe bigoro kyari bya mono manto jegie kawa nguru mono kere manto jegie kawa no twire mwankira nande jokayatha unimbere macho kiri thirikari Uhuru Kenyatta ngatho nontu murimi gira na gintu kionde inyoge tanjaria mbecha cina kawa murimi okawa na kawa na kumba kuandika muthako ng'ombe na kumba kwenda na zaka baruga ko wonira mpumba kuga gukurukira Peter Munya na ngugira witete Meru bageto na mbere gugwiyeka nontu ugategera nzaka nyingi ite na ngugino kuza murimi ati na mbecha na thai arimi bakawa ibakugwirwa ojora kije change eteja ori mwe ibang'ang'anite na tutimba kuga ati ng'ang'ene na ikyo ni kuburomba tugore enda mbomba ukirike ko nyinyi muturi bora mpomba kwira maybe ukiuga bagwata rutero thirikari tukumenya thirikari cia Uhuru Kenyatta itigerie ntuku 23 kubera gwata rutero thirikari na atakurukiuga eki ontangwa kuwa kimumeru inyembo ingoji na thai mtu wa mbere gukinyira thirikari thai na guteria ari Peter Munya na guteria Peter Munya ari irware meru bagateri kugwata mbaru no ntu gutemo meru nge uriawe goro na nyarutero ru tutije no gakiro ko for your information ruterero Munyari rwa iro ndinga omoro ruterero ari kiroinya na rugwatwe mbaru na onde Paul Mushindo ndonde mutongeria ukuromba gitekia MCA municipality inkomenya tutegwa inya wategera ngugira Munya itete ngavana utembo kompea na iria tukona thai ko we Munya kuga twetiriro no tugetira na tukagwata Munya mbaru na ntubetwa mbwira aya hibo ya muthuri Muriuki no tubari botu atwekire gatanto Nteto cietu cia Weru Thaa mwanja kwendera kaita kea na ntukwenjia yuri thari mwabia Murungu mwene nyambetwa WINNIE wa KINGERU.